Alhamdulillah, masa saya buat check up baru ni, HB saya dah naik 11.8. Even Hai Kak Ting. Okey, boleh tak Kak Ting share tentang pengalaman Kak Ting bila waktu puasa sebagai seorang yang HB rendah? Okey. Saya mengalami penyakit dipanggil macam darah pekat lah. Darah pekat ni, so dia fat HB rendah. HB saya tak pernah lepas. Orang kata kalau paling tinggi pun 10, 98 macam tu je. Biasa normal 8, 9. So bila puasa ni, even tak puasa pun, kita akan rasa macam pening, rasa macam asyik nak tumbang je, apa memang penat lah. Tapi lepas saya consume untuk HB saya ni, saya consume spirulina. Alhamdulillah, sepanjang saya consume tu, orang kata kita boleh recover lah kita punya energy. Kalau kata pening ke apa ke, dia tak ada seteruk dulu. So, kita still boleh, badan kita still boleh bawa. So sekarang pas saya consume spirulina, saya ambil setiap hari satu cap, saya ambil satu penutup tu. Alhamdulillah, masa saya buat check up baru ni, HB saya dah naik 11.8. Even tak lebih, orang kata tak lagi normal dia 12 kan. Tapi dia naik lah untuk orang yang dah rendah tu. Tapi kalau waktu puasa, makan waktu bila? Waktu puasa biasa makan sebelum sahur. Lepas tu malam tu Sebelum makan? Sebelum makan. Lepas tu malam sebelum tidur. Sebelum sahur dengan sebelum tidur lah kalau bulan puasa. Okey, maksudnya waktu puasa pun okey lah. Tak ada masalah. Bila dia dapat kata cover badan kita, kita tak akan rasa penat, rasa lapar ke tak ada. Alhamdulillah. Tapi yang dia HB rendah, ada orang kata masalah letih ke penat lesu, wajib ambil spirulina. Waktu bulan puasa, bulan puasa orang kata highly recommended. Bulan puasa ni sangat membantu kita. Dan jangan lupa pakai aloe vera. Okey, terima kasih Kak Ting. Kontak Nur segera di sini ya.